na Akufo-Addo ho hwe ena me de to hoyi yenya MPP fu soldiers ni bia ono no mo attack ya na ye normal hwe maami a wotie me obuo kwan so enti se wo nana pa de ejapade wo nana se ejapade se ya obetimi aka chen se me nana we oyini papa me busa wo me pese me ka bibi ni aka se me mbu papa no ba ye wo nana bone wo ho ene wo mpanyin bone wo ho se nana Akufo-Addo a wadi 83 years se wo sori anopa ye ma winsuo pa na enom serious udi aduane pa na watimi atena se from 2017 be pem ne wa ban am over 2000 plus lances including time ayeto abeti ampo no e grata chem se wo na wo da so man for lances Nana Akufo-Addo na aden wo papa yi aden ade na wo tesa wo ade na wo tesa 83 years ye na e wo sanka wo di ejapade tese wo japade ne se wa mankofo asɛ nsuo no wa ma bibia ye basa wo forest na ye di ja wo no nko anwa ban 2000 plus Nana Akufo-Addo 2037 de ye me bufu kra me se ye to abetia no January na oda so ema lances oni abugina ponimu oh my out to cease a day before even no that's my last a day before swearing of the new president sure enti abugina pomu na no man nya ntemo bia na munya ne fast aden Nana Akufo-Addo obi say mani dinda me ma papa we dinda no me dinda okwa kana say wa wie na djuma hwan no so wa wie na djuma wo me no mienu nya kidney problem o so wa wie na djuma me no mienu papa we na djuma ni timo dinti no me no mienu nya kidney problems yensuo nye o ka kire me say wa wie na djuma nti ma no home won te Ghana ya adwene the way sitie de nipa no di wo bone no na broche come like this no you be arrested oh yeah ade we a crime against humanity then Nana Akufo-Addo ye a crime against you so a would disema a bomb Saturday will be Nana Akufo-Addo ye seriously na ye kan wa sama wo fu soldier wa nya bia ni wo fu soldier MPP ni who defend Nana Akufo-Addo as against me me ka kire wo say papa we ni trimo dinti ni pewu obedi watem and I'm very sad Jesus Christ obedi watem I mean show video bia fishes no empatano nya bebia omu se ensuo ni mu no mo home ensuo esu asai fato so mami ensuo na sai me bebia ya dru no 2000 plus licenses Nana Akufo-Addo lances at the time aye ka se galamsey na odaso man for lances bibia chese e car papa we e ma ne kosro galamsey no nso a ye fight o se odine ne president beto ono ne ma lances more eji wo hwa January no ye wura mu na no o ma 103 licenses o ne di asem kra ni 103 hey chese fish no yes ni hwe e do mo pre na se we di anyi nsuo no mdam we afro no mdam e ka bibia mu nte bibia mbe defend e na me mobo me hu young guys a mu yare say aban yes a de esika na ebehwe Nana Akufo-Addo wa mo ayare wo so ya na ye ka asem na wo say wo didi ye mu ma ye ka asem na kire say papa na kuyen saa nkrofo no anso ne bichi omo mbeba media se omo pemwa wo manfo mo musika nkoye saa nkrofo no bedi watem na wo mo ana se omo konya kidney problem we ni bia obesa ba media so se ye mo ano yenti fish ni no munya ba bi enko no bro wasaba na okay show Allah wallahi de hu say enye Togo Ghana ni a oye galamsey ena oba Facebook ye de to ena nani agye because fish ni nya baabi omu pe baabi ahome o omu nya home no ene de ohun ti se nipa ye tua ne home ohun se nyankrompon ena ma fish ne ba se at least omu nya omu nsuo mu na omu ntime home no ohun so mu ye agudifo eye den ne duru ha
and we are happy. You are defending Nana Akufo-Addo. One man will life, I say. And now fish ne boy. Oh sorry, I'll say and tilapia. Ne boy. The kwa tilapia was 70 cedis. Adwene was 7. Adwene kwetu abi o. And the fish you cry did dokuni keke kra no pay mu bienu say about 10 cedi. Fish no fian. Now wo to fish 10, o to 20, o to 70 ketu abi. Usu. Na ye kwa catch multimedia kwa catch say galamsey no. Sure. Highest ade we omuchi na omu de beba make yebedi. Oh yeah. Aboa no mercury akonimu. Cyanide akonimu. Lead akonimu. So mfo ani hu. Ade ne ye ho sa. And you think it is okay? Send Nana Akufo-Addo. Etimi tena sema more lances. 103 just in January enko. Hey. Enti me ka che Nana Akufo-Addo. Say de wa ye yemfa e wo bone yemfa nchew. Me medical ka say galamsey nko ade ye pamacho wo ho a memfi. Ena me sha ase no nkofo bebre na enam say me kate phone jan sem hu no kra wo be frame me ka che me say na nipa no wo kun no anenti na minimo na be ka che me say minjai unjini nipa ho ana nipa no no aye ade ekun no onka che ne say o me pa acho na ye hu ekwan be fa so no wo mo me ka che me say minjai say me ka che na Akufo-Addo so ewudini. What is criminal about this? Say me sorry anopa it say my poison crofo it say insuo ya etni na me di ewudro bi akogum so bi anom. That is how you have to see galamsey.